کاسپلی هنرک لبرکرن و الخوکرنا جل و اکسسواراتنا باوایی کی کوکه کسکی دیار دنوا فیلمان ده یا پرتوکان یا کسکی خیالی کودمجی خودت چکر به تو درکوی. گلک حسکر و آلیگرن اوه هنره لجیهانه هنه. هنرمندن کوه هنره دکن جبلی کودوه باگراوند وان یا کلتوری و یا هنری هبه دوه بهره وان یا شانوگری جی هبه. نها زواببم جم حسین فوزی که هنرمندکی جهاتیه و تشتین کevin جیب کارتینه. هنرا کوسپلی او هنره کو برای کostümün رنگو کنجین کاراکترین انیماسیون ته چکرین آنگو ته واتیا لیستکا بجلو کنجان هنرمندکی هیجا هیل استانبول کو بستایل خویا تایبت ته ناسین او نه هنرمندکی ریزه لیبلش دروی ریزه حسین فوزی مارانگوز آلیه کی وی جدا هی کو ویش کسین همان هنر دکن جدا دکه اوش کلو پلین کن و هاتنا آویتن تشتین نو دا افرینه بوی آلیه خواه او کسی که هاور پارێزە جی بسایە بەهرەمەندیە خواه او دیزاینن رنگین و دەولەمەند پێکتینە لێبەلێ او خودی تیمەکەیە و او بەهەورە وی کاری دکن او کەسێن کولسکاک و کۆلانان دمینن بەرهەف دکە و بوان ڕێکارێن هەفبەش پێکتینە و دداویە دە بەرهەمێن بێ هەمپا دەردکەون هۆلێ برای لیستیک و پەرفۆرمانسên کۆلانان او هم کیفا کسانتینن هم جی پره خواه روزانه کار دکن ویگا ورن ام بهورا گوه بدن وی هنرمنده تایبت اف بو 16 سال کو از لأوروپای دگرم و به هنرا کسومان رم جولم به همان هاوی از دخوازم لترکیه جیوی کاری پیک بینم جخوا ام هاوینان لجهن گشتیاری هنرا خوا پیشکش خلکه دکن مکاری خوی چکرنا جلو برگان گلکی به پیش خستیا مچان داخو یا روجلات و روج آوا تولیه کریه و به وی هاوی ام پرفورمانس زندی پیکتینن و کیفا کسانتینن کومن مهانا اولگور هاوین آن زوستان هجمار آوان دگهارا هاوین ام 200 کسان رکار دکن لی زوستان او هجمار دادکوه سر 5 آن 6 کسان او جیش خوندوان آن کسن بیمال و بیکس پیکتی کاری مجبو کسن وساره دبریکا دباری دکارن جخوره هنکی پره کار بکن ام هم هنر خو پیکتینن و هم جی دکن کو کس هنکی کیف خوش ببن چون مول آن کولان بجی فرق ناکا ولات ما ولات کی گشتیاریه ام جی دبن رنگ کی جدا جبو ولاتی خو ام گلک برتکن جدا جدا وردگرن هن حز دکن و هنجی حز ناکن هن بالاوان دکشینا و تنج ما پرسان دکن و ین کل اوروپای اف هنر دیتنا بخوتین باما و دخوازن ام بهفره وینیان بکشینن آرمانج نبتنه کشانا وینیانش خو ام دخوازن او کزانبن کل کو دریبونه و بوی هاوی ام داناسینا ولات خوشی بکن کسین کو تیماوی دنه آن به کس آن جیین به مالن لی حسین فوزی کاریه هر آلیه کی وانی تایبت دربخینه هوله اولگور و هر یک کاری کی سپارتیه وان او کما خو درد کevin سر ری وش در دوران کلو پلن کو هاتنا آویتن ددن هف دورده آفرینریه هنرمند ما درد که هوله وجوان کلو پلن کو هاتنا آویتن برهمن نپینو دردخینه هوله هلبت به حوالین وین کود کما ویدنه اف کار ندشو سری هر یک خودی چی روک سرپیاتیه که جدانه هنرمند حسین کاریه وان تبینه با هف و تیمه که جوان آوا بکه سر پیشی من کار رستوران و گشتیاری دیگر از جقاده توریزم تیم جخوا گلکی باورم از جی انسانان گلکی حز دکم دمکو از هاتم ور من به هنتشتا نزانی بو حتی کو من نزانی بو چاوا راهجم درزیه کی لور حوالکه که دلال هیا از پیشی فیری درزیه بوم و دوره من دست بکر شوقیان چکر من دقاده توریزم دا کاری این فوی دکر لخارنگیهان من برکاری و بارمنتی دکر من کار دیجیتی جی کریه هر کد به زوستان از تیم استانبولی و جارا داوی کو از هاتم حوالا از آنیم باکه که حسین مهب ناس کرد من دید کو او بوی هاوی کاری که دکن من گوت از جدی کارم بکم و وکه هند بینن هر تشت دریا خدا دمشه من بری لباجار باکو کار دکر جبر پاندمیه وان از چاندم ترکیه از چون باجار خو اردخانه من لور جخوره کافه وکر لی جبر کرونای او جهاته گرتن لو ما من حمو کلو پلین کافه دا خودیه ویو ین مالا خوشی دا خودیه خانی و من راهوش با حال خود درکتم سر ری تبی با حال اساتم استانبوله
Li Taksimê ez di çadıreka Kızılayê de mam. Nîvê şevê dem ji mir sê bû ku ez rastî keke Hüseyin hatim. Dema wê ez dîtim got were li mala min bimîne. Got dê alîkariya min bike û karekî bide min. Ez jî hatim û min ciyê wan dît. Qetin nebe li vir zikê me têr dibe. Hinek pere dikeve berîka me. Em li vir kostûman didirûn. Weke mînak dema ez di lîstikên şanoyê de li cil û kincên şervanan dinêrim û dibêjim gelo ez jî dikarim heman kostûmî çê bikim an na. û bi vî havî ez kostûmên cuda cuda çê dikim. İşini yapabilir miyim diye böyle değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hüseyin Fevzi Marangoz li gelek welatên biyanî geriyaye û bi sedan çandên ji hev cuda cuda dîtiye. Bi saya behremendî û tecrüba wî, ew ji kel û pelên ku hatine avêtin û nematên bikaranîn, berhemên nû diafirîne û pêşkêşî temaşevanên xwe dike. Bi vî hawî hem xer û perên kev ji nû vetên bikaranîn û hem jî debara kesan pê dibe. Hêja Badu, Rûdaw, Stanbol.